Division clear to te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua lo ngai thlang u Serchhip khawpui le a chhehvel Mizoram Presbyterian Kohhran hripui lêng karah ruahman lawk to angin Bial Rorel Inkhawm neih ani Nisom pasari July sang nisom ni pakhat injini khan Serchhip khawpui le a chhehvel Mizoram Presbyterian Kohhran khat te chuan an lo ruahman lawk to angin Bial Rorel Inkhawm an neia he huna hian sarkarin hripui lêng mek laka himna tur in kai shwaina asiam SOP angin Rorel palai po kumdang aya ti tlem ni in SOP anga Inkhawm pui Rorel hi kalpui ani kum in Bial Inkhawm pui Rorel a hian Bial Standing Committee ten Bial Inkhawm pui hnuaia committee peng sang ten rongbol na konga an kalzel dan tur an ngai tu a injinit lai vek khan Bial Inkhawm pui Rorel hi achiak le ngalani Nimin khan Mizoram pumah COVID-19 positive mi zathum somthum panga hmuhbelh ani a Serchhip atangin hmuhbelh an om lovani July ni som pariat sang ni som ni pakhat khan ZMC RT-PCR laboratory sample test om lova chhüngah laboratory sample test ringa COVID-19 positive mi panga an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chwa tharmi zathum somthum an om thungani heti hian Mizoram pumah shikai chumi sang ruk pathum manita a nunna chan mi za som ni pahni om to in mi sing ni sang sari zali somriat pariat in shi an vei to a mi sing ni sang khazathum som ruk pathum lai en koldam an om to ani tundin hmuna Aizawl chu shikai nga berin mi sangthum zasari somrukin shi an vei meka lunglein dotin mi zaruk somthum pathum shi vei an nei mek bokani Serchhip a ero shikai hmuhbelh an om lova tuna hian enkol lai mi somni pathum om mekin chung ko som pakhat chu home quarantine mek an ni Nimin khan Narzing school atangin mi pahni dam taka chhuatir ni in 4C Serchhip PS1 atangin mi panga chhuatir an ni bok Serchhip District chhüngah Vawk natna African Swine Fever SF a lêng Vawiin Vawiin thleng khan District chhüngah Vawk sang khazakwa songkwa pathum athito Khobil ang chuan thenzol chuan tuarna saberin Vawk zaruk so mathito a heti lai hian Serchhip darnam VC area le vancheng te a te Vawk pakhat che an lathi thung tin SF ni lo chandang avangin Nimin thleng khan Vawk som ni paruk athito bok Nimin khan SF awang hian Serchhip District khosom pakhata Vawk som nga panga athile a athi tamna te chu thenzol la Vawk som ni pakhat marvenga som pathum Serchhip kon puya paruk le chhingchhip mual puya pali te ani Vawiin khan Serchhip District chhüngah Vawk som ruk paruk thi bel in keituma pakhat thenzola somni pakhat chiatlanga pariat new Serchhip pa pahni piani venga pakhat marvenga pakhat siangtlanga pali Serchhip vengchunga pakhat Serchhip chhimvenga panga konpui Serchhip pa pahni bungtlanga pasari buangpuya som pakhat hualtua pakhat le chhingchhip pa pakhat te anni Vawiin chahnu khan Mizoram Governor-designate Dr Kambhampati Haribabu chuan Mizoram alo thleng lêng pui airport a tluang takin ron tumin Mizoram thanga Honorable Chief Minister Dr Thangliana Health and Family Welfare Minister Pulal Nunmoi Chuangau Chief Secretary Pu SBK Singh Director General of Police Mizoram le Pu Vilal Sangliana Secretary of Governor Brigadier Divijay Singh SM Sector Commander 23rd Sector AR le officials dangten anlo muakani Nimin Khan State Feed Laboratory Unit IDSP Directorate of Health Services malakna in DHS Conference Hall Dinthar Vengah Aizawl khawpui in Serchhip chhüngah sample test run pui mass testing nei tura thok tu tur lak thar te hnena in zirtir na pe kani Aizawl Municipal Corporation AMC area in Serchhip chhüngah Mizoram sarkarin COVID-19 mass testing akalpui tura thok tu tur mithar te hnena training pe kani a mass testing atan hian sample latur laboratory technician le report buat sai tu tur data entry operator DO mi somnga vel sarkar le Aizawl City Local Council Association tang kopin an ruahman ani COVID-19 test nodal officer Dr Pachuaw lalmal soma kai shwaina hnuaia training hinai ni in lalfak zwala pautu entomologist Dr Lalrin Tluanga epidemiologist Yages Malvi state microbiologist IDSP le thoktu dangten zirtirna an pe ani Nimin Khan SAD Conference Hall Mineko a July ni somni pali sang ni somni pakhat thlenga MC huam chhunga total lockdown le Mizoram chung mundanga in khwa khirna kalpui chunga chet lockdown tur rel hovani
He hun hi Health and Family Welfare Minister Dr. Arlel Thanglianan kai shuain INPR Minister Pulal Ruatkima MOT Chairman Dr. Zetar Thiam Sanga MLA Puvanlal Hlana MLA Pusilal Muanpuya MLA Pusilal Soivunga MLA MC Mayor Pulal Rin Enga Sailau Chief Secretary Pulal Nunmoy Chuango Baka Health Department how to te AMC how to tele Aizawl City Local Council Association IOT and telani Health Minister Dr. Arlel Thanglian chuan total lockdown puan chung hian Aizawl khawpui le Mizoram hun shanga COVID-19 hripui in kai chon na chu chuchat turim theitop kan chua angaya hi lockdown kan kalpui chan ber po ani atia heti hun chung hian Aizawl khawpui huam chunga shikai tamna le punchak na venga te sample test run pui mass testing nei tum ani TNT muan na veng Aizawl thakal talama mass testing kan nei khan omzia anei thle khami chuma kan kalpui angkhan ma kan ladon ani ati INPR Minister Pulal Ruatkim appoint COVID appropriate behavior ngor taka warle azwal inzirtir turin chanlak ani tur thu tar langim electronic media tenen po chanlak hau dan tur anrel hau thu asoya LLTF le VLTF le kaushan hau chahnem ngai na le impact na afak omati thu soim lockdown chunga chuan cham an omlo na turin task force te mai baka mipui ai o tura thlan minister MLA councillor zongzong ten atul angarwa man siam zongzong tura beng an chitlan reng apoi mo ti asoi bokani sample test run pui nei tura sarkar in ruahman na dan atarlan hi sample collecting team sample lak saktu te in dailo na pushuturim volunteer sample la tur laboratory technician le report what say tu tur data entry operator mi somnga vel sarkar le Aizawl City Local Council Association tangkopin unlock fel to thu le training post state IDSP in ampek to thu tarlan ani in dailo na ala omchuan atul angin sarkar na thokte chhor an ni don thu tarlan ani bok COVID-19 shikai tam na veng le punchak na veng ate mass testing hirang takaneya athokhat na negative te chu nili nuwa test non le turani atul dan anga zirin serial testing hi voi engemozati tumani sample test na atana manto rapid antigen test kit chu mamo angzat a thule test kit in dai lo thon ani lo thu tarlan ani Aizawl po na po achul dana zirin district thunei tu ten ruahman na an siam tur thu soi ani Parliament monsoon season Vawiin atanga nei chan clear lock na Nimin tlaidar thungkhan Parliament House Annex Building New Delhi Main Committee Room Parliamentary Affairs Minister pu Prahat Joshi kay shuain NDA tel party shuai tu le an IO10 meeting an neya Prime Minister pu Narendra Modi Home Minister pu Amit Shah Defense Minister pu Rajnath Singh Tebaka BJP National President pu JP Nadda tepo meeting hian an telani he meeting hian Mizoram MP te pahni pusilal rosanga MP Lok Sabha le puvanlal vena MP Rajya Sabha te point thu ansoya pusilal rosanga chuan tun parliament session chhunge hian India Marchak state teram ribuai chungchang soi chuan hun theise adu thule Mizoram le Marchak state dang teram ribuai nei mek chu chin fel thwai tul ati thu asoi chuaka Myanmar ral tlan te chungchang po soin pusilal rosanga chuan Mizoram le Marchak state danga ral tlan Myanmar refugee te chungchang hi tun parliament session chunga aw chwa pui the nge ni se adu thu asoya meeting chairman pu josia chuan thu soi tur dil na pek lu huna ama soi pui masaturim pusila rosang chu acha ngalani Rajya Sabha MP puke vanal vena point thu soin bairabi tu sai rang rel kong sia me katan kumina cheng veibel thesang khatlai Mizoram chu pek ani avangin lom thu asoya kumsom pakhat chung na tho tura za asom nga pahni vel chau zo alani avangin mabak na tho tur hi kum ni lo om tur chunga zo man lo a lo thon om thu le contractor le official te chu an malak na en pui chul ati thu asoya Mizoram khothlang lama duty BSF te mamole harsat na then khat te po he meeting hian thlenin MNF le India sarkar in rem na zialan Mizoram in ama pwal high court ane yang ti chu kumsom thum pangaral nuwa po ti lotlin alani lo thu asoi lang bokani nimin chokmalama khan NDA noya party shwai tu te meeting nei ani bokani Vawiin Khan Uttar Pradesh bas pahni in suta wangin mi pasarin nun na chanin midang engemozatin hliam an tuar accident thlen na hmun hi Chandosri Akra chu
Mopradabat National Highway Chambal District Uttar Pradesh ani in bus pakhat hi in neih na hmangzo holamani a an bus ke achiata Wangin an siama hetila hian bus dang ron tlan chuan aron sutani a hriatani a hmuna hian mi pasari thi in midang hliam pariat te chu Chambal District Hospital a hruai ngal an ni a accident thlen chan hi chui mek ani thu Chakres Misra Superintendent of Police Chambal District chuan a soi Ministry of Health and Family Welfare in tuk in zing dariata data ati chua tarlandanin darkar somni palikal ta chung khan India ram pumah shikai thar apuan za chu mi sing thum sang riat za somruk pali ani a shikai hi ahmani ain mi sang ni zakwa somkwa pathumin an claim zo kani Rampuma COVID vanga nun na chan chuan tlem lam apan chho zela Nimin khan nun na chan mi zali somkwa pakwa an oma thiza thi mi som pakwa in ahmani ain an tlem zoka thi zong hi mi nuai li sing khat sang li za pariat an tlingta ani tun din hmuna shivei en kol mi nuai li sing ni sang khat zaruk somruk panga an omme kani Jammu and Kashmir Laskar-e-Taiba LET commander pahni chu tangrual sipaiten an kaplum Heldap chua be puitha kalmek zela ni zan khan Shafian district a helpo le tangwal sepaite in kapin Laskar-e-Taiba shwai tu lok pahni ka hluman ni a hel ka hlum pahni te hi Ishfaqdar le Majid Iqbal te ni in kumsang ni som pasari vela police sipai le civilian tam tak thi na mo phurtu ni a hriatan ni a an guta tang hian AK-47 silai pahni ba ka amuda na magazine pariat mantel ani bokani Kenya petrol phur tanker che swal Puak ka Wangin mi som pathumin nunna an chan Kenya a petrol phur tanker pakhat chu che swalin akang zuya helai highway e lir thei akal kal tam tak te chuan petrol kan hma in petrol dana turbur kengin petrol bua hi do antuma hetila hian tanker hi apuak ta a mi som ni pali chu damdo in a shwai ni in an kang na hlom hle nia hriat ani a mi som pathum chu boral to in midang hliam zinga po hian nun na chan mai theidin munading an omnual bokani COVID-19 in Tokyo Olympic Settle Tour in Fiami baka staff te ati buai meka engineer le pathian ni khan in Fiami tel tour zinga COVID case som ni panga hu chwa tharani Olympic in bua saina akal chau meka Olympic tan na ninga chau a to a ramsang sang in Fiami te chuan Tokyo an pan khom rui to a heng in Fiami te hi COVID-19 test ni puivek ni in South African footballer pahni chu an positive ani ti hriat chua an ni a Great Britain team atangin in Fiami parukle staff pahni chu close contact an ni avangin khung shan me kan ni bok South African Football Association chuan tabisho monei le kamo hello matlatsi te chu an positive nge ani ti asoi chiang to a anni pahni ba ka hian South Africa football team video analyst Maria Masha po a positive ani ti engineer khan hriat chu ani a midang ho po quarantine facility a ommekin test paltlang tur vek an lani bok football ba ka hian South America rugby coach Neil Powell po a positive boka tuna hian Olympics kai hnoya telmi som ni panga vel chu an positive ani ti hriat chu ani to ani Tun nai football thu thar langsar ilo ngai thla ang u Watford le West Ham player Louis Rich midfielder chin Valon Berami chuan Genoa kumsang ni somni pahni thleng dai contract apot sei France international chin Kevin Gameiro chuan Valencia chwasan hnu in kumni chunga tan abulchan na club Strasbourg zomin France a alet le Feyenoord chuan Brighton atangin Iran forward Ali Reza Jahanbakhsh an lalut Ali Reza hi ahma in NSC le Ajet Almal Karate khel to in Netherlands a hian mi khwal lo hle Crystal Palace chuan Paul Magdadwai som pariatin Chelsea defender kum som ni mi Magoi an laluta kum nga dai contract kan zia pui AC Milan chuan AS Monaco tangin fullback Fode Ballo-Touré an laluta kum li dai contract ka zia kani tun laya rol thar du om berzinga mi Kamaldin Sulemana chuan Denmark club FC Nordsjælland chwasanin League 1 club Stade Rennais azom Liverpool chuan an goalkeeper Alisson Becker chu kumnga dai contract thar an zia pui don ni in chanchin bumi te chuan an tar lang khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ni e